Ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon na hobara tupati mi. Amen. Tapuji Tuhan tamarede hitasian nomor 682 ayat sada dohot ayat napaduahon. Rohami marpamu ati marwamu gani dosa nami. Ale Tuhan rohami marpamu ati marwamu gani dosa nami. Ale Tuhan rohami marpamu ati marwamu gani dosa nami. Ale Tuhan rohami marpamu ati marwamu andi dosa nami. Ale Tuhan rohami mangarado tiromo niro andi modu nami. Ale Tuhan rohami mangarado tiromo niro andi modu nami. Ale Tuhan sabargogon mahami mangarado tiromo niro andi modu nami. Ale Tuhan sabargogon mahami mangarado tiromo niro andi modu nami. Tatopo timadosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Odo debata pargogo na suhatu dosan sitopa nasa na adong paruhum na tigor na manghumi jolma manisia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akka nahula hami marhite sian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni roha nami naroai nang sian pakkatayon nami nasoture rodi panguloyon nami dihisap-hisap ni roha nami natamasi tutudo hona uhum muhami ala ni dosa nami alai natar sol-sol bagi dohami nuaing ala ni hami tuhanguluan na sorasuda na pinarbagabagam di akka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Taringok tu hasesaan ni dosa. Roma hamutuau asa mangulu todimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dadap botar do bahenokku songon itak nang perara songon abit hasubba gabe songon hapas domse hasangapom madi debatana di gijang. Amen. Edde puji-pujian marhitekor Naomi. Ya. Upasahata mima tukor perempuan.